Madamu Perezida, mfite icyubahiro cyo gutangira ijambo mu izina ry'ibihugu bya A3 ari byo Liberia, Somalia n'igihugu cyanjye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere ya byose A3 irashimira umwungirije w'umunyamabanga mukuru wa Loni Marita Pobe ku kiganiro kirambuye yatanze. Twishimiye ishyirwaho ry'uhagarariye mushya w'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Afurika yo hagati, akaba n'umuyobozi wa biro y'akarere ka Loni muri Afurika yo hagati, Mohamed El Amin Souaif. Twifurije amahirwe masa mu mirimo ye ikomeye, kandi twongeye gushimangira ko dushyigikiye ibikorwa bya UNOCA byo guteza imbere diplomasi yo gukumira amakimbirane, ubuhuza, ubujyanama no guteza imbere ubufatanye bw'akarere muri Afurika yo hagati. Madamu Perezida, A3 irabona ko nubwo akarere gahanganye n'ibibazo byinshi, abaturage n'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bakomeje kugaragaza kwihangana no gukomeza kwiyemeza amahoro n'umutekano. Turashima ibikorwa biri gukorwa byo guteza imbere inzibacyuho za politike, gukomeza kubaka inzego za leta no gushimangira ubufatanye bw'akarere. Turashimira kandi uruhare rw'imiryango y'akarere, cyane cyane CEEAC na ECOWAS, ndetse n'ubufatanye hagati ya Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'izindi nzego z'akarere mu guteza imbere amahoro n'umutekano muri aka karere. Ariko kandi A3 iracyahangayikishijwe cyane n'iterabwoba rikomeje gutezwa n'imitwe y'iterabwoba mu gace k'ibiyaga cya Chad. Ibitero birutse gukorwa na Boko Haram n'indi mitwe yishamikiyeho muri Cameroon na Chad byerekana ko iyo mitwe igikomeje guteza ikibazo gikomeye ku baturage, ku butegetsi bwa leta no ku mutekano w'akarere. Turashima ibihugu byo muri aka karere bikomeje kurwanya iterabwoba, kandi twongeye gushimangira ko dushyigikiye ingabo mpuzamahanga zihuriweho zikorera muri aka gace. Tuributsa ko ibisubizo bya gisirikare byonyine bidahagije, ahubwo bigomba gushyigikirwa n'ibikorwa byo kugarura ituze, iterambere no kongera abaturage ubushobozi bwo kwihaza, kugira ngo hakemurwe impamvu nyamukuru z'umutekano muke no gukumira ko abantu b'abanyantege nke bashorwa muri iyi mitwe. A3 irahangayikishijwe kandi n'ingaruka z'intambara yo muri Sudani zikomeje gukwira mu bihugu bituranye. Izi ngaruka zigaragara cyane muri Chad, aho impunzi zikomeje kwiyongera, umutekano ku mipaka ukaba uhungabana, abaturage bo ku mipaka bagaterwa ibibazo, ndetse n'umutwaro ku mutungo w'imibereho y'abaturage bakira impunzi ukiyongera. Turashima Chad kubera ubuntu ikomeje kugaragaza yakira impunzi nyinshi, nubwo nayo ifite ibibazo by'ubukungu ndetse n'ubutabazi. Turahamagarira amahanga kongera inkunga aho igihugu ndetse n'ibindi bihugu byugarijwe n'izi ngaruka. Turashimangira kandi ko hakenewe kongerwa imbaraga mu biganiro bya diplomasi bigamije kugera ku mahoro muri Sudani no gukumira ko iyo ntambara yakwira mu karere kose. Madamu Perezida, imibereho y'abaturage muri Afurika yo hagati iracyahangayikishije cyane. Miliyoni z'abantu ziracyahura no kwimurwa n'intambara, ikibazo cy'inzara, ibyorezo ndetse no kubura serivisi z'ibanze. Duhangayikishijwe cyane n'ikinyuranyo gikomeje kwiyongera hagati y'ibikenewe mu bikorwa by'ubutabazi n'amikoro ahari. Mu gihe ibikomeje bikomeza kwiyongera, ikibazo cy'ibura ry'inkunga kirimo gutuma imiryango itanga ubutabazi ihitamo abifasha n'abo itabasha kugeraho.
turahamagarira abafatanyabikorwa mpuzamahanga kongera inkunga mu bikorwa by'ubutabazi no kwemeza ko ubufasha bugera ku bantu babukeneye cyane. A3 ishimangira ko umutekano nyawo n'iterambere rirambye bifitanye isano ya hafi cyane, kwemera tudashidikanya ko amahoro arambye ajyana n'iterambere ry'ubukungu kandi ko iterambere itabaho hatari umutekano. Ni ngombwa guhuza ingamba zikomeye z'umutekano no guteza imbere amahirwe y'ubukungu, uburezi ndetse no gutanga serivisi za leta z'ingenzi. Nibwo buryo buzafasha abaturage bacu kugera ku bushobozi bwabo bwose. Muri rusange, kwihangana kw'akarere kuzashingira ku guteza imbere umutekano n'iterambere nk'inkingi ebyiri zidatandukana kandi zunganirana mu kubaka ejo hazaza heza. A3 irashimangira kandi uruhare rw'ingenzi rw'abagore n'urubyiruko mu kubaka amahoro no gukumira amakimbirane. Turashimira ibikorwa biri gukorwa mu karere byose bigamije guteza imbere gahunda z'abagore, amahoro n'umutekano ndetse n'iza urubyiruko amahoro n'umutekano. Guha abagore urubyiruko uruhare rugaragara mu bikorwa bya politike, kubaka amahoro no gufata ibyemezo ni ingenzi kugira ngo hubakwe sosiyete zikomeye kandi amahoro arambye. Mu gusoza, A3 irashimangira akamaro ko gukomeza ubufatanye hagati ya Loni, Umuryango w'Afurika yunze ubumwe, CEEAC, Komisiyo y'Ikibaya cya Chad n'indi miryango y'akarere. Ibibazo Afurika yo hagati ihura nabyo biragenda birushaho guhuzwa, bityo bikaba bisaba ibisubizo bihuriweho kandi bihamye. Muri urwo rwego, twongeye gushimangira ko dushyigikiye ibikorwa bya UNOCA byo gukumira amakimbirane no gukora ubuhuza, kandi turashishikariza amahanga gukomeza gushora imari mu nganda z'akarere no gukumira amakimbirane no kubaka amahoro. A3 yemera ko ibiganiro, ubufatanye n'ibisubizo biyobowe na Afurika ubwabyo bifashijwe n'ubufatanye bukomeye bw'akarere n'amahanga aribyo bizageza Afurika yo hagati ku mahoro, umutekano n'iterambere rirambye. Murakoze. Yes, inshuti mukunzi, aho waba uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uhawe ikaze kugira ngo ubashe kwirebera izi nzu nziza ziherereye hano i Masaka. Ni inzu z'amaparitema, zikaba zigurishwa ku mafaranga makeya cyane, kuri $250,000. Igitangaje ni iki ngiki rero, wakubwira ko inzu imwe ikaba irimo inzu ebyiri. Izo nzu ukazigurira rimwe kuri $250,000. Ibiganiro biremewe, uhawe ikaze rero kugira ngo ube wabasha kuba wafata iyi video cyangwa se ufate iyo nomero iri aho ngaho kuri screen yawe, ubundi ubashe kuba watwibariza ukatubaza amakuru y'aya maparitema. Aharereye hano i Masaka, hafi ntari kwimukira ibitaro bya CHK abahazi, kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Uhawe ikaze rero kugira ngo umwanya n'uwawe, nawe uze ugire icyo wibariza. Murakoze.